mayda, mayda, ol, mayda, 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 ol, mayda, 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 ol, mayda, mayda, mayda. Tak. Ой, ква! Şaşmay. Video kız canım. Kaç. Bak. Bitti mi? Oyun bitti mi? Ya. Ben boldu ya. Ne yapıyor? Bizde bitti da. Ulan bitti. Beko attı. Bagajda turadi. Koydan öyle. Gel atma. Hay. Normal. Ya kaptan olmayı ki. Çiğne bunda hiç ödediğine yekler var. Kalkanı yapsak. Olur. Toko tek tuzak çıkıyor. Olur. Çiğne ortaya kaçırma. Neresi var. Ha, çıkart. Ay götürmezmeyin. Oy baba. Çet. Oy. Var. Oy. Bilim dursun da. Hurmatlı alıstan gel. Komandalar Kalıs'ın sözü boyunca iki taraf Pensilvanya komandası, Aurora komandası Chicago. Oyunun jiyintiği mınday oldu. Aurora komandası 15 upayga iyi oldu. Koşularının atandaşı Pensilvanya komandası 19 upayga iyi oldu. Ardayım güçlüler utsun. Biliyor göre pretenziya. Kalaşlar yok mu? Sey hurmatmenin Cengilgen istedi kutuktayım. Anda oturasın var. Oyun burası. Oyun burası. Şardan vardı. Topuzla ile çeldi. Chicago'dan salam Kırgızistan'a. Pensilvanya komandası, Kaliforniya komandasına yanındığınız ısık salam. Kaliforniya komandasından Pensilvanya'ya ısık salam. 10 dakika. Oyunu sardım bağırız dileriz. Tamam Allah. Ay молодец. Ay ya. Salam. Pittsburgh komandasından Fila komandasına ısık salam. Aleykümselam. Get. Эми капитандар мындай. Чүкө менен чабып атканда алдыга да чертип, артка да чабып калган болсо ошондой сүйлөштү. Ооба. Эгерде абалак менен чертип жүргөндөр болсо, таза кармап, беркинде ороп чертип. Ya aga bolboyt aga. Болбойбу. Aga bolboyt. Tüz aga bolboyt. Tüzden korkma bolboyt.
Kana başla. Oma bizde. Katta oyun болады екен. Есепке кіреді ғой міне. Есеп емес. Azlamasın. Geç. Azlamasın. Hey! Мынакей азыркы биздин 1 сааттык таймаштагы жыйынтыкты айтып коеюн. Бул жыйынтыктын эсебинде Аврора командасы 16 упайга ээ болду. Ал эми алардын ата-анасы Чикаго командасы 43 упайга ээ болду. Ылайым дайыма улууңар Таркыбай, мен тартуулайм. Күчтүүңөр утуп туруп, дайыма улуттук оюнду биз орто муун адамдары кийинки жаштарга өткөрүп берели деген эле негизги багыт ушул биздики. Албетте бул деген ынтымак оюну, Кыргыздын биримдик оюну дегендей баары сонун болду. Эмесе мындай билүүңөр команда кол кармашып коюп, бирөөнү куттап койсоңор болот. Кут болсун жеңишиңер. Жеңишиңер кут болсун. Куттуктайбыз, молодцы. Ошон үчүн көп чырылдабай. Ар кимибиз өзүбүздүн контролубузда сонун болот. Всё. Seni Bayke sökeceğiz. Sen aytsam, yok, bolbette koydum. Kompot da olur. Soğuklardan bolsun, oyunda payda olma soğuklar. Uşul oyunumuz, önümü öse versin. Amin. Emi video var. Görmeden. Kırgız eli varsınlar mı? Kazaklık durganlar varsın. 44-19 esevinde Agaya komandası jеңишке ээ болду. Kutuktayız. Komandalar. Agaya komandası жалынды ызык. Салам. Чикаго командасы жалынды ызык. Салам. Oyunlar, oyunlar olasın. Ardayın güçlüler olsun. Kutukanlardan oynar. Kamera. Gözünde sanayız. Buna bugün kadrılık oyunda 23-29 menen Chicago komandası aldığa çıktı. New York komandası. Koçan var adam. İşinlerine iyi girin. Өзіңіздер білгендей, орда ойыны Кыргыз елінің байырқы ойындарынан бiri, уруксат болсо мынакей экинчи чемпионаттагы Чикаго шаарында өтүп жатат. Нью-Йорк командасы. Орда ойынының Акшыдагы экинчи чемпионатын ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Филадельфиядан дагы
Мақсат Сабиров ағабыздагы атайын ошо $1000 салып жіберген екен, ошо байгелерді. Буйрса, байгелерибиз акчалай түрүндө болот. Жеткирип келген Манас атадан берки биздин ата-бабаларыбызга терең таазим. Argindin kara koyulda Oşanlar. Жетті көйге. Салам! Қазақстан командасы, Сиксади командасына салам! Майда, 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 кырча, кырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, 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 майдай бассаң, жаныңа пайда. Оруй, оруй, басқаның майда, ору толсын. Кырча, кырча, басқаның майда, қырман толсын. Майда, 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 кырча, кырча. Çok rahmat, çok rahmat. Өсіп келатқан буынға танытуға, мурас қатарын қалдыруға бүгін қадам таштап жатасыздар. Қадамыңыздар байсалды болсын. Дагы жолы майрамыңыздар менен барлық жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Жакшыбек Сыдыкали, Америка Кошмо Штатында орто оюн жыйынтууга жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Умар Жусупбеков сыйланат. Орто оюну федерациясынын 2-чи чемпионатында эң мыкты калыс номинациясы менен сыйланат. Алабыз, Чикаго шаарында өткөн Орто оюну федерациясынын 2-чи чемпионатында эң мыкты калыс номинациясы менен сыйланат. Келиңиз. Таштан Атыкулов агабыз кол чабуулар болсун. Бүгін ең мықты чекмекчи, анан кийин эң мыкты оюнчу номинациясын тапшырып атабыз. Чикаго шаарына мына Дастан элибиз 80 чүкө чыгарып, мыкты номинацияны ала алат, мыкты оюнчу. Мыкты чекмекчини дагы мыкты оюнчу номинациясын алган 62 чүкө менен. Бүгүнкү күндө мыкты чекмекчи деп 25 чүкө менен мыкты чекмекчи номинациясын ийгиликке жеткирди. Çok rahmat. Belliğinizde kut bolsun. Жаш өспүрүмдөр арасында 3-чү орунду ээлеген үчүн Чикаго командасы сыйланат. Келиңиздер, кел болуңуздар.
Rahatçılık parada cana ошондой эле $200 sertifikat менен сыйланат. Бул акчага сыйлыктар силердики $300. Келиңиздер, ортого чыгып болуңуздар. Калекей, birinci орун кубогу. Жана ошондой эле $400 sertifikat. Бар болуңуздар, белеңиздер кут болсун. Agaya komandасы. Sizler için kızıl bir bol kaynayısın. Kol çalımı Amerika'yı. 3. orun Chicago komandası. Bali azamatsızlar. Sarındağı. Ordu oyununun 2. çempionatında 2. orunga ие болгон Agaya komandası kol çalar менен Tosalas soğanlar Anakey. Gürkürögön. Kol çalar olsun. Agaya komandası. Gelip olsun. Agaya komandası buyursa kubok menen jana ошондой эле $600 сыйлык сертификат менен сыйланат. Жана ошондой эле медальдар менен сыйламакчы. Ана бизде кол чалар менен колдоп туруңуздар. İyi bolçalar Anakey tuğanlar, gömülü kalsar ortaga tuğanlar, gelingizler. İyi şangırak, şangırak. Ordu Oyunu Federasyası'nın 2. çempionatında 1. orunda algan çempiyonlar Philadelphia komandası. Gelip olsun, Philadelphia komandası. Kol çağlar menen, kol çağlar olsun. 1. orunduk, kubok Anakey. İyi Anakey bunlar. Birine kutlu olsun. Ar birinizlerce miraylar Anakey. Muna hurmatlı bekirleşler, Атайын Орду Федерациясы ачылганда алтындан жалатылган кубокты жазатканбыз. Бул кубок ким чемпионатта 3 жол утса, ушул алтындан жалатылган кубок ошол командада калат. Бүгүнкү күндө муну переходящий кубокту Philadelphia командасы утуп алышты. Жеңиш менен куттуктайбыз, урматтуу мекендештер. Нью-Йорктан Philadelphia'ya kadar hepsi de Agaya'na gelir. Şair şahattında Ağızda saparattında Kıyıldak boyuz barıt
Artık